tha pahnih BAWNGKAWN le BETHLEHEM VT ten ronin hmachon dawn ania game hmasa zawk lama inkhel hmuhnom tak le tang tak kan thlir tawh tun inkhela pawh hianin hmuhnom tak le thlir tu lam tena kan beisei ang kan hmu han beisei taila thawm e BAWNGKAWN lam hi an squad a cha tha khop mai tin BETHLEHEM VT lam pawh kan lo tar ran photo angin an squad a cha zia len that zia chu kan hretlangin a rin awm e match masala ma veng sau dan chak to tun in khela hianin tuin nge next round nu tang am veng sau ma chunang ti kha tun tang rei lo te a hian kan hredon ani BETHLEHEM VT lam hi Mizoram Premier League club lo ni to 3 age level under 16 under 19 le under 21 ate lo khel to ani tarma lam hian rammo yauma ni hi chinga veng tan te BETHLEHEM VT ta hai jalan ate suala chan som goal shot kan mua dang thafe stia a hlom lutuk goal ki parti sual khami chut le da khaum thina kan soi tong khanin hena bole ta arke goal da lu ta kha hlom lutuk lo ya khani em kia chuang trên em kia chan soma goal sota goal matsaber kan huta opi mangin BAWNGKAWN lamin sikhat fain man shruaita chuang trên em kia chan soma goal sota arke goal daluta uyom ve Emmanuela ele rang khop mai puite par me Ramo e gola try a han sang ve kha chu Ramo hi veng chung tana kanin lanang chi te kon har khila ye SD BVT tran tu lam te khuang ne na gol don an tia lom nan thlen thei nge mo BVT lam corner an chuya ran chui tha khop mai mar chu chuak le rang boka RK aron volley mau ta da lo em ke chia chuang chum pal tlang po anin har sat ton ani RK thu ball tha khop mai BVT lam chan soma abaron tlan pe thave chana muan puya kha thu ball kha du thu sa mani muan puya tangin buanga gola daluta chan suam marcha jalona tan har salave RK tan da RK tangin buanga laina RK tan follow hard body fight ang khania follow thei chi lo ma se sponsorship banner vel leg riphai bur maya puite vor wang maya chemi lo ai jalon ta lawa chok em pel theta corner dawa Ramzawa Dalut semi lawai jalona second ball chan som din puya gola da boy ve chip shot ta poni the Ramzawa Dalut semi lawai jalona second ball chan som din puya gola da boy ve kha chu fall cut me ramoi laka puite gola dang e tau turen siamang
puite a sei tong odisha fc player ania puite gola da avasang ve kha chu chui sang khatani opia penalty pi loma ma se ham lawa opi puite atangin muat dongte le puite dongte gola da phaya opia chân soma tuanga avat teu về ramoya là tlang zel hi bua ball hole thi thachina moi gola da luta la teu thine chân sula mà chu ball change vang mai buang atan buang first cha va thave la ban chat mai buang la MK fall chat mai nung ba train ball tel la venat lawa yellow card MK choy MK te poi side defender te pon lo mang to thin thawa puite a ti don tun trum kan thlir le don nia puite a ada phaya go shot kha fu tok lo ni go shot dang kan mu bel le ha va uyom ve pe ka amau ta da lo va en goal class ro pui zet mai kharon khunga 1-1 ani me ka ni corner kan mu bel le a tuanga chui chok ve le pun pa da phei wang mo sira ramoya buang pek tu roma puite tana da zoge puite gola chaya ai jalon pom chat mai BVT lamam tang teu tu tuang fa nai second ball ma hot long ve ramoya anom ke a ke le em ke gola da luta semielo la ve ne vet ne ball le ta ramzawa dong te a chana ti sual ta mai go shot kan bua ramzawa BVT lam hi round 1 to 8 hianin Falcon sili final nia chumi zoazan lon singa final nia ramthar sili final ne le 16 a Bethlehem goal khatin an ne le ni ramoi bo pe ka tangin chan sawa goal kan muta offside lava BVT lam sipul ma sa zoga changma se tikhan goal khatin ani goal khatan ta BVT lam soi tongin annora ahlom zogan tang renga goal an lo chuak le tangi arke step over loading thei marke tlang zela arke gola dalu da free khop maya ramzawa ate man tat lo nor zui vele mala ramzawa fall le tlat mai BVT lam zawa vada hlavang ve din puya estia varan chu sak thave ram moya sira ram zautan ha chu hlom ve yellow card choya estia deu thakani tiang khel chau chuanin a game hi pa chau khop mai soi tangin red card chance puite a volu chemielo chana chanhim le a ramoya gola chaya BVT lam chance lani chun zom zele dit puya ramoya gola shota ai chalana ben chuak tok ve there's an number 13 out 11 in
bong kon lamin opian goal scorer an chuaka muan pui han ron no tir ve bok ani corner BVT lam thong vang mai har sa deu ni kha chu Estia dalutat abot lawm ve mon sang Delhi FC goalkeeper atang thakop mai goal alut te ulutuk bong kon lam kan soi do thina antar malam hin tha in pass three sel ve venatan venatang zela vena goal athon lu ta semi lo clear le the Estia long shot kan mua muan sang ate experience ral tuk tang kha chu tal boy chi ni lo ni vena a hol thathin khop mai vena bokani devita ti suala chan soma gangte a loma chuang em gangte gola daluta bokon lam mk keran suya chala tuklawa mon puya mun tharon rin fela loma chuang em rin fela la chuak thang khom mai chan som dong te ala dong nei thei lo ni hi bela la chuak sun som zela ramzawa an vat tai thave vena chang kai thing khop mai vena bong kon lam chan sin nei a chui thela yang hrim hi jo goal la da vek an tum to he an ST goal a chui chemi lawa chan som thei ni jina un tharon nei nga la mai ro chu chui na vang khop mai zuwa la ta na da a palian berbula ni bok ni har sa ve ang kha arke bok ni arke le jina Arke van beat thave arke gola da phaya mau da kallo zuala nung la teron tlo vena ha chuwa hlom ve ball tel box si lawa in tlo lo om lutuk fi neng in nge thutluk na red card angai ni kha chu a hlom mai kan in di mangaya vena lom lutuk ball kha tum to lo nung lam tang le kha len ani direct red card sao goal try ya ai jelon for le vang mai gangte a quarter final với tan game nó nổ dọc qua con dấu phấn lệ ta